देखिपुर मुझे माकड़ भाई देखा जाऊँ धीरे धीरे तो चलू ये छोट छोट करदे आसिया साइज करदे आसिया मामू आसी ना मामू आसले से डॉक्टर पाक जीव मुझे जी मे भी बाबा सियाड़ कम अंकल कह बाला बासा हमें एत बड़ा बाला दिया रख रखी गोटे खुशी छोट छुआ देखिए छोट छुआ हेलो जय जगन्नाथ मु मनोज आप वेलकम कर मनोज ब्लॉग न्यू एंड फ्रेश वीडियो तो केमती अच्छे भल तो सेमती भल था तो बहुत दिन पर वीडियो हो आज नो आप जानते कौन पाई हो जानना जातु प्रीवियस वीडियो देखी दिंतु आस मत कमेंट कर कहूँ मुझे जानी कौन पाई दिन लेट हो तो चलते तो कौन आज किसी कम एमती काली कॉलेज स्टार्ट होमर काली फास्ट क्लास सेकेंड क्लास तो से गोटे इंटर्नशिप अप्लाई कर डॉक्यूमेंट बापा दे बापा स्पीड पोस्ट करदे देन आज किसी रिपोर्ट आनी जन को सबार अच्छी पुणी मामा आसी काली तार आज कौन चेकअप हो बाबा भी आसम कम अच्छी तो चलतु आज डेली आप सहित सेयार करुँची इंटरेस्टिंग मजा मजा जिन आने ट्राए करुँची भल कौन क्वालिटी कंटेंट ट्राए करुँची प्लीज ये चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ऑल सेट करूँ जद्वारा कि सब वीडियो आपको प्रथम पहुँच ठीक अच्छे तो प्लीज वीडियो लाइक करी कमेंट करूँ आ कौन थी ना एवं चलतु मुझे उठिली ना फोन केचुली ब्रश मो उठी के चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू गाड़ी सुने हां 10टा पर म सकाळ हैला सेठी जने सुइजंती काली चरण हां आवड कथा काळाइरो एक्सीडेंट ହେଇଛି तो सिचुएशन खराब तार सेटा शेयर करिया भाबे कारण सेटा करिया कथा नुह तो प्लीज आप पे करंतु भगवान से जल्दी भल जाओ जल्दी ठीक हो जाओ तो मैं मु जिम्मे घर को तो सारे हां पहले जुबु जो दिनले हां पडन गुरुवार नी गाधेती सोमवार मंगल पळे क्या शुक्रवार संध्याकाळ पाई मु कहि कि सब आइबो पाटो हां मु भाई काळे पक जीवो हां पाटो न पड पाठ हिसाब से एटा पाठ जो एग्जाम में पर मोबाइल सब अछि मु जोटले पढि पारि हां ठीक अछि हां और आया को ना मु तो आइ तो संग तो तो चलतु ये डेलीवरी शेयर कर देखो मुझे बस को कुछ करनी से साइड बस खाइला इड़े इड़े हाँ घिड़ा इटे हाँ घिड़ा छी ए बापू ना मु खाई तो सकाळ होई तू खाई के आज जाको भूख लागती बोले के बापा सेई भाई मु किछि कहनी मु कहनी नाइ ना कहने खाई मते बुलते 500 टका दे 500 टका मेडिसिन डॉक्टर को देखि 500 हां ना कहले नहीं जा खाई के आसबो बुली की हां 10,000 का खाइबो तो चलो आगे कौन कौन हो शेयर कर तो सांग मैंने आप देखिपुर मुझे माकड़ भाई देखा जाऊँ धीरे धीरे तो चलू ये छोट छोट करदे आसिया साइज करदे आसिया चीची कौन कहू रास्ता रे बुलंती देखि तो कौन कहलु रास्ता रे बुलो नाती ए जे मुस्लिम साइड जे रास्ता रे बुलंती ए जे भिक्षांग देई अंबिका मंदिर सामने रे नने जगन्नाथ मंदिर सामने रे बसी मागंती से माने और सुंदर देखते तू बुझी पारनु स्टार मा तू तू मते केडु आंतु सांताल सहीरु हैं हाडी सही के बारी पदा सही भाई मु हाडी बळा आइछि पैसा दे बापुन देख जीवु ना जीवु जा एने मामू आसीबो ना बसी दे चलंतु काटी दे आसिया टिके साइज करदा सुंदर देखा हो जे कि अबागेटे देखा हो कितु सुंदर बहुत सुंदर
ତୁ ଭାବୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ ନା? ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଇ ଆସିବା ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ଛି, ଛି, ଛି। ବାବା କାଲି ମୋତେ ସାର୍ କ'ଣ କଲେଜ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ବସିଗଲି ତାହେଲେ ମନୋଜ ଏଇ ସେମିଷ୍ଟର ଆସିବ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କର ଦେଖିକି ଭୟ ଲାଗୁଛି वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है ଶାଶୁ ହସି 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 ଗଡ଼ି ପଡ଼ିছে ଯେମିତି ତୁ ଥାକରେ ରହେ ଶହେ ଜନ୍ମ ଆବେ ଯାଏ ମାମା ଫୋନ କରିଦେବ। ବାପ ଗାଡ଼ି ଆଣି ଗାଡ଼ି ଆଣି ତେନ୍ତୁଳିର ବୁଡ଼ ଦେଇକି ବଡ଼ ଖଟା ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚୁଟି କାଟା ଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ହେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁଟି କାଟି କୁଟାକି ଆସିଗଲି ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଚୁଟି କାଟିଛି ସତରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କାଟିଛି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ କାଟିଯିବ ତ କାଟି ଗୁଡ଼ା ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଜେରକ୍ସ ଫେରକ୍ସ କରି ଆଣିଲି ସବୁ କାମ କ'ଣ ସାରିଦେଲି କାମ ସବୁ ସାରିଦେଲି ଆଉ ମାମାର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମୁଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମାମୁଁ ଆସିଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ମେ ବି ତା ମାମା ସିଆଡ଼େ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମାମା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ପଛରେ କଥା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ କିଛି 3:35 ଯେମିତି ଆପଣ କହିଥିଲି ମାମାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବାର ଅଛି ତ ସିଏ ଡାହାଣୀ ବାହାରୁଛି ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ତ ମା ମା ବାହାରି ସାରିଛୁ ତ ହାଁ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ମାମୁଁକୁ ସେଠି ମାନେ ମାମା ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ି ମାମୁଁକୁ ନେଇ ଆସିବେ ତାପରେ ମାମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ତାପରେ ମାମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଯେହେତୁ ଘରେ ପୁଅ କହିଲା ଶୋଇଥିଲି ଉଠିକି କାମ କରା କରୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଲାଗୁନି ଉଠିକି କାମ କରା କରୁଛ ଜନ୍ମରୁ ଶୋଇ ନଥିଲୁ ନା ଆଜି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲୁ। ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ବୋହୁ ନା ତ ତବେ ଏବେ ତମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ଦେବା କଥା ହେଁ କ'ଣ କରିବା କଥା ଏବେ ଛୁଆ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ମୁଁ ତ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ଦେବି ହସୁଛି କି ନାହିଁ କ'ଣ ଯେମିତି ଲଜ୍ଜାର କଥା ନା ନା ଯାଉନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଅ ଦେଇଦେ ଯା ଧୂପ ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି ତମେ ଦେଉନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଅ ଏଇ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଛି ଧୂପ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ କାଚର ଗାଡ଼ିରେ ଧୂପ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ତୁ କହିଲାରୁ କାଟିଲାରେ କହିଲାରୁ ଧୂପ ଦେଇଦେ ପାଲଟି ନଥାନ୍ତି କାଚଟା ଅଛି ବୋଲି ଭୋକ ଲାଗିଛି ତବେ ଆଣିଛି ଲଡ଼ୁ ସକାଳେ ଦିନ ଖାଇଦେଲୁ ଯେ ସେଟା 10 ଟଙ୍କା ନା ଖା 5 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଆଣିଥିଲି ପରା ତୁ ଖାଇଛି ତ ମୋତେ ଭୋକ ନଥିଲା। ସାଗର ଦୁଲଣୀ ଶୀତାଲୋ पति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का हो विनन अंजन पुत्र पड़े चरण में राम सिया जपते तन है मंगल भवन अमंगल अजर बिहारी राम सिया राम जय जय କପେଟ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଦ କର ହଁ ଭାଇ କପେଟ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଦ କର ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଗଲାଣି କଳା କଳା ହେଇଯାଉ ନା କ'ଣ ବ୍ଲଗ କାହିଁ ବନଉଛ ବନଉଛି ଖୁସି ଆଉ समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना ବ୍ଲଗ୍ରେ ପକେଇବୁ ସେଇ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକାଉଛି ସେଇ ଯେ ୱନଭସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ 1K ପାଖାପାଖି ଭିଉ ଭାଇ ଆମର ତ ଯାଉନି ଆଉ 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ତମର ଯାଉଛି ଭାଇ ଛାଡ଼ ମୋର ପର ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆସୁଛି ଟିଉସନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବାଳଘାଟିଆ ପଳେଇଛି ହଁ ବାଳ ଭାଷା କହୁଛୁ ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ କହିବେ ବାଳ ଭାଷା ତମେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବାଳଘାଟିଆ ରଖୁଛ ମୁଁ ରଖିଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଭାସ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନା ନା ଏଇଟା ଭାସ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରଟା ଭାସ୍କେଶ୍ୱର ଅଛି
ପିକୁନୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସୁଛୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ରହିଛି ହଁ ଯୋଉ ବ୍ଲଗ୍ ଖୋଲିଲାଣି ମୁଁ ଅଛି ଭିତରେ बड़ा हरामी हो बेटा। ଦେଖିଆ ରିସେଣ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କେଉଁଠି ଅଛୁ ତୁ ରିସେଣ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ ବସୁଛି ଆଉ କିଛି କରୁନ ନା ଗେମ୍ ତମେ ଛାତି ହାତ ଧରି କହିଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁନ ମନ ଯାଇକି ଛାତରେ ହାତରେ ହିଁ କହୁଛି ମାରିଦେବା ବସୁଛୁ ମୋତେ ସିଧା ମାରିଦେବ ଉପରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁ ନଥିଲା ଏଇନା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଗେମ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ କହିଲୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ନାଁ କ'ଣ କହିଲୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ନାଁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ତୋତେ କେଉଁ ନାଁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋହନ ହେଁ ରୋହନ ରୋହନ ନା ରା ରାଣା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କିଏ ଦେଇଥିଲା ରାଣାଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା ରାଣାଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା କାଳିଆ ମୂଷା समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। କାଳେ ଭାଇ ତ ଅପରେସନ୍ ହବ ହଉ ଆଉ ହେଉଛି ଆଉ ସେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମାମା ଥିଲା ମା ପଳେଇଲା ତାର ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ସିନେମା ଚାଲିଛି କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନାଇଁ ସେଇଟା ମଜା କହୁନୁ ହଁ ଦେଖ ଭାଇ କି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖ ତାକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ କହ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଗପୁଛି ତ ମାମାର ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ତାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ଟିକେ ଅପରେସନ୍ ହେବ ଛାଡ଼ ମାମା ନାହିଁ ଏବେ ସେ ଆସିବ ଆର ମାସରେ ହେବ ଆଉ ତ ସେ ଏଇଠି ରହିବ ଚଳିବ ସବୁ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଜୀବନରେ ତ ତାକୁ ଧରି ବସିବା ତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବି କିନ୍ତୁ ମନ ଯାଇ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି କି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି ସେଟା କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତ କେହି ରହିବ କହୁନି ସାରାରା ସିଲି କରିବା ଆମେ ତ ସାରାରା ସିଲି ଯାହା ହେଉଛି ତ ହେବ ଯାଇଥିଲି ସକାଳେ ଖାଇ ଖୁଆକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ଆସିଲି ତାପରେ भाई मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ପେଟ ପୂଜା କରିଦେଇକି ଶୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ନା କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ସାରାରା ସିଲି କରିବା ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଉ ଇଏ ଭୁଷୁଣ୍ଡା କ'ଣ ଚୁଟି କାଟି ଯାଉଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ ତକିଆ ଦେଇ ବସୁଛୁ ଘୋଡ଼େଇ ଓହୋ ବୁଝିଲି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ବସୁଛି ଥଣ୍ଡା ନୁହଁ ମ ଥଣ୍ଡା ତ ଦେହ ସାରା ଘୋଡ଼େଇ ବସୁଛି ସେ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାହିଁ ଘୋଡ଼େଇ ବସୁଛି समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। କ'ଣ କହୁଛୁ ତ ବହୁତ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି ସେୟାର କରୁଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାକି अरे कहना क्या चाहते हो। ହାପି ପଖାଳ ଦିବସ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କହୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କିଛି 9:30 ତ ଦେଖିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରେ ଶୋଇଥିଲି କଥା ହେଉଥିଲୁ ଆମେ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଦିନ ବିଷୟରେ ମାମା ବିଷୟରେ ତାପରେ ଟିକେ କାମ ପଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ଖଦି ମେଳା ଯେଉଁଟା ଆମର ଏବେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପର ଛକ ତ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି ତ ତାର କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଯେଉଁଟା ବି ରୋଲ୍ଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପିକନ୍ ଚୁଟି କାଟି ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଛି ସେଠି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି तो चलिए शुरू करते हैं।
छोट छुआ देखी छोट छुआ गजब बेइज्जती है। एंजॉय कले मेरा तो जदि एंजॉय कर प्लीज चैनल टी को लाइक करदे और निजर एक वैल्यूएबल कमेंट देते जमा ही भूलें। तो आज वीडियो किसी एमती थिला 2 दिन वीडियो मिसिक पकई रेगुलर वीडियो आनीपानी कज मु चाहूनी जे आपण मैंने एमती जिन देखूँ जे रेगुलर जिन जमी किसी मजा लगुन कौन कली ये सब कहीं देखिए कौन लाभ किसी क्वालिटी जिन जमी आप टाइम भी किसी वैल्यू लॉस हेनी मजा लगे से भाई वीडियो करने ट्राए करुँची। तो ये वीडियो भल लगी प्लीज लाइक करूँ और जो किसी चेंजेस करार अच्छे वीडियो प्लीज कमेंट में कहूँ मुझे निश्चय ट्राए करी आपण अनुसार वीडियो करने कारण वीडियोटी आपण हो मो नुह ठीक अच्छे। तो एमती तो मजा मस्ती वीडियो मु नेक्स्ट पार्ट रे नहीं आसबि आउ गोटे तो से पर्यंत प्लीज समस्ते चैनल को ढेर सारा भल पाइबा देई थांतु एंड थैंक्स आम 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाइए बस आपण भल पाइबा एमती भल पाइबा दे चलतु। तो चलतु वीडियो को आज एटी एंड करवा जब वीडियो भल लगी कौन कारणवशत प्लीज वीडियो को लाइक करूँ निजर वैल्यूएबल कमेंट दिंतु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑल सेट करूँ। आज वीडियो एतिकी थिला नेक्स्ट वीडियो आसा पर्यंत समस्त भल था खुशी था आउ हसु था। दिस इज मनोज साइनिंग आउट मनोज ओडिया ब्लॉग्स। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।